Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Kapaborito, manamos kila! Alas 7 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan GovWaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Only in the morning. Matatakaw at gobyerno tansyo syudad. Only in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas San Maninisya at Katuwaan. Only in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Only in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho pa. Only in the morning. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin apo. Nga dumdumngag, tiday nga programa tayo, sapay kumada kayo tinasya at nga kasasaad tap nga aldaw, iti Miyerkules Pitsa 29 iti bulan ti Hulyo taon 2026. Early viewer tayo, Manong Ben Hubillanos, tan si Agustin
Perez. Maabig, magayaga, masayaksak, tan masantos ya kabwasan, da balang sinansa kaya pinablin dumuringal na saya na programa. Oy lakumon ya masiglat, maliksi. Tan masayaksak so agaw tayo. Kantabay ko the technical side, the engineer Joel Franz Kayabyab. Say, amigo yo, your one and only in the morning. So, mangidalat-dat na saray manunaniran impormasyon na balita, komentaryos. Pakaasulan na aral, aliwan pandural. Pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. No mambilang at natatalapos ko iraratay bugkulyo. Gabayo'y untitit no si kayo'y napipildit. Tawag kilabat at 0968-677-7070 0968-677-9000. Aratan niya telepono at lukas iraratan. Para sa ratay reaksyon siyo, opinion nyo. Nanto man bilang iraratay na iarum nyo, iran opinion niya, pakaasulan na aral. O dino mangiter na malaknaban niya paliwawa. I-share yung labat, iraratay ideas yo. Basta issue labat so pantutungtungan ang gapoy personalan. Don Ramon Bautista ditan ada manawag. Don Ramon Bautista Jr. Congratulations bilang President-elect na Rotary Club of Dagupan East. Induction to no July 30. Nabuwasla mo. Don Ramon Bautista Sr. Dan Don Ramon Bautista Jr. Likewise, si Secretary Jill Cerezo na hagi mo, basta hagi mo, garantisado kan tumulante. Aray kabangibang iran na munisipalidad, kabyangalan apatiran syudad adluyag tayo na Pangasinan. Balitad loob tan paway na bansa tan saray kabangibang iran na probinsya. 11 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabwasan. Antayon na imbunag ya agaw na Lunes, Pitsa 27. Jad ginawan regular session na sangguniang bayan ditan eda baloy na Kalasyaw. Impatawag si Engineer Tigno, Municipal Engineer, tapyan natuputan na update ada satay nagagawan construction ditan ada Robinson Mall. Say lamut tutan no akin at impatawag wala ray residentes ditan ada I think San Miguel barangay tan yakolan tutay Robinson Mall. No nanunang nyo, no makakakar kayo tanad Robinson, walay nagagawan construction natan. Ya aya at piling sugagawan da, wala may ipapile da, ipapanagdaran na ang kakabalag iran na singa siminto o balayang no anturaratan, yagawaan niya singa pundasyon na abitlan building. Good morning, Engineer Rodolfo Dion.
datin na second na Pangasinan District Engineer na DPWH mamumonitor, mambabantay saya na programa tayo. At sa ragyumat, engineer sumangi share na sararatay ideas yo, considering niya si kayo si ibapalapag o si kayo so walay technical know-how or technical knowledge at unyaran issue. Share yo para ratay knowledge yo bilang sa kaya expert. Sa agawa, aray 15 kaabungan o residentes, pamilya, ditan bunag na satay Robinson, kaplusan natan so construction. Yaditan atay Robinson at paborito pangkakapian ng Jojo Erpitan. Nanangnang yun naman, lautlad sarara may grupo na millionaires. Dakdakal so millionaires ditan. Yung kakapitan Abitlan Mall. Early in the morning. So, manggawa na extension to. Ang gagawa natin, walay construction ditan. Gagawin da. Ara may residentes at bunag na Abitlan Mall, apektadura. Siya tada, walay yugyug yalana nga nagagaw-gawa. Ta siyempre, no, ipalpal daman supile, kalaw sudalin, apektadura may kakaabungan da, walalay crack ng crack lararamay kaabungan da ditan. Mga limaran abungla so apektado pero 15 may nanreklamo pinablimiran na dumiringel. Si katutan impatawag katutay singugan no akin impatawag at sangguniya ang bayan sa municipal engineer. Tapian tuputan no anto so development na nagagawgawa dita na Dabitlaya Mall, tan anto so aksyon na ginawa da, nilira ada satay reklamo na saray residentes ditan, apektado. Indalan data na sulat at sangguni ang bayan, siyempre under the committee chairmanship ng Councilor Manny Datwin. Si katutan, tupot at tansare kabyangan na sangguni ang bayan members. Ditan at kalasyaw, maabigya kabuwasan at si kayo namin. Para ratay waman, siyempre dadauluan na presiding officer Kevin Macanlalay, Councilor Elias Villanueva, Councilor Lorisco, Councilor Sison, Councilor Soriano, Gabrilio, padira may arum ditan konsyal, Misina, tunira may arum kang kasi ABC President Paris, dakdakal iratan, aki-participate sa atan agawan investigation. Umpapaway at ating gimira, angga po ni manayay permit. Angga po ni permit na satan niya nagagawan construction at abitla mall extension lagi tan no antigawan dan building te babagaram ang palagi re hotel ditan. Angga po ni permit gimma pula sa abitlan na construction. Si katutan sa impalapag ng engineer Tigno. So kapeto ni baga, akauna, imay kariton ng samay baka. Early in the morning. Agaylay lakas na loob tumutoy. Itay maghingga, siyempre mayaman tan, bilyonaryo raratan. Kanyan ang gaano aglaro ang comply at sa requirements, watan. Maong taapansin niya. No angga po lagi, iraramay watan iran reklamo na saray residentes edabitla barangay San Miguel, apektado sa na construction. Agtayo na kabatan.
ay ang gapuni manayay permit. Wala ni umpapaway ditan, ya ang gapuni raramay tatawagan ya classification, land classification, ya from agricultural into commercial. Ang gapuni raratan at atiga gimira. Basimutla, aray nakakalap tayon impormasyon ditan, dabitlan munisipalidad. Maulabat, apim mapaway iraraya, at naantaan, nasaray opisyalis, na bali na kalasyaw. At sama mo agawan na session, wala mo at ate gagimira, so mana-apply na samay land na konversyon ditan at barangay Malabago. Ay gawaan na tate gagimira, itay agricultural i-convert into a commercial lot. Kanyan, wala mo si impasada, resolution supporting and interposing no objection at the samay development and construction na Green Horizon residences located ditan at the barangay Malabago, Kalasyaw. Kaibalagtan iraramay lot conversion at ating gagimira. Linawin tayo agdahaharasan. Agdahaharasan, agdasusubulan, itay nagagawa ya construction ditan. No againgan, kailangan mang-comply at sararayay requirements. At ay interposing no objection na tating gagimira aya at formally ya ipalapag na saraya kabyangan na opisyalisitan ya agara kukontra, agara susumlang at agara pro protesta at sararatay plano, request or action. Aya kekerunda iraratan sa abitlaran approval, tapi nagawa iraraya ya proyekton angga po suuntalaran kulkulan, angga po suuntan iran na singa protesta or obstruction ada sararatan. Basta natumbok iraratay dokumentos tan saray requirements. Nakaukulan mo dito, actually, may tatawagan tayo na kini. Hearing, public hearing. Importantitan. Kailangan mo iraratan resolutions manlapo at sangguniang bayan, sangguniang panglungsod o dino sangguniang panglalawigan no iner iraratan at ate gagimiran pangkaukulan. Ya resolution itan of no objection ya araya at agara maninterfere at sararatan ya development lautlat sararatan yan negosyo yan nayarin makatulong itan ad ekonomiya yaligwas nasay sa kaya balay tan makatulong ad ekonomiya mam-provide ni nasay trabaho. So kailangan tayutan interposing no objection tan likewise araramay tatawagan tayon na locational clearance. Antoy kabalik santo lamutan so locational clearance. Araya atate gagimira at official government documents ya iitdan na approval pahintulot o sertipiko na saisuning or location ada sararatan. Antuya atate gagimira. Gawin mutan at sa kaya lugar ya
Nung mangipaalagay ka, wag ka mangipaalagay na pabrika at lugar ya para labat laad saray residensya. Zoning itan, walay for residence, walay for commercial, aganayarin na panalaukan iraratan at saksakay ya area. Kailangan iraratan at walay designated areas at ati gagimira ya panginan at sararatan kanyan nakaukulan lanti. So tatawagan tayon comprehensive land use plan. Aratay pangkaukulan ditan at saratay locational clearance sapyan makala na building permit o dino sararatay business permit. Antis mon ipaalagay, iraratan niya proyekto o dino saratan establishmento nakaukulan. Ula kani ada sararatay Planning and Development Office. Itan at kada munisipyo o syudad. Dal awit mo namin, iraratay ya dokumento, ya singasatay tax declaration, arum niratan na anturaratay negosyo o proyekto ya ipaalagay mo at abitlan na pason tapyan ararayan dokumento at naaral mo't na sarayay kabyangan na saratay opisyalis siya agaya at ati gagimira makadural at environment abig laman na saray residente. Si katuraraya so importante aliwan sararame pero wala re arum ditan ya ipitin dararatay negosyante no mga ala na saratay locational clearance or mangipasarad tan na saratay interposing no objection at sararatan niya projects no araratan niya negosyante araratan niya mampapalagay na proyekto at ati gagimira no iipitin dararatan ang gano kumpleto kala at sararatay legal papers no ang po may legal tender Early in the morning. nga mayamay yari kusitos yagdagawaan amayamay ya tepet itan. Pero itan at bali na kalasyaw basta untumbok ka at sararatay requirements ang comply ka amin ya patakaran open kadtan niya man negosyo. Antayo karuman katungtung ko susakay negosyante. Ya sa ikwanto, antam ang aliwak na daling ko ditan kalasyaw kanto mampirmaan kami na buwas. I-invite to kami ni Inga niya magmaliwa witness. Sa niya pirmaan da. Akin ay kang kuta mamawang lamay dalim mo dyan da syudaday kang kuta. Sa ikwanto mablidya. So babayaran kwanto. Pigare bayaran ko dyan, idagupan, kanto, naman bilang, i-rough estimate tayo, 500,000. No di manak ulaay, mga liwa na property, iyalis ko la opisina, makaminusak. Tan angga po ni, suuntalan na problema, basta mang comply kad sararate requirements, aga na ipit. Yung mga la, na saratay locational clearance, interposing no objection, ditan ad, sangguniang bayan kwanto. Nadakdakil at ate gagimira. So, watan iraya, negosyantin araraya at aga atuloy iraratay business da. Lapulantid, walaray rason niya gawin dan, angga po kuno'y social acceptability. Naninyo rarata na, style. Nansaman, natandaan ko, ditan at barangay 4, walay sakay. Ya, mangiput up kumon na negosyo ton gasoline station ditan. Edabitla ya barangay. Ginamit natan, iray totoo na barangay ya mamprotesta, manrali. Akin. Taaman, so man negosyo ditan, at kanayon na sa may kalaban da at politika. Imagine nyo ta aga nayari, bawal, ta residential area. Delikado, at sararatay manayam ditan, itan niya negosyo, gasoline station. Pero nang nyo,
Pigare gasoline station niya Malagay yung Maluwod. Residential area tan. Pigare walay gasoline station niya Malagay at Poblacion Weste. Residential area tan, di ba? Aliwatan ya commercial area. Nagmaliw itan ya di man ipasan iraratan niya gasolinaan. Ninyo pa. No, kalaban ng politika, kamakaluob yaman negosyo. O naman, negosyo ka man bilbilang, tawalay sa kilalamat. Ya, gabay ti man palagay na sa kaya funeral home somewhere itan ay da bunuan na geset. According to a lawyer, ya katungtung ko. Tingkwanto ya agdapaluoban. Antabla, kwanto lamat. Araratay interposing no objection, locational clearance, mangipulag agkamakale permit kwan. Early in the morning. Coming from a lawyer ya kaiba tumot imam barbarkada damot iraramay sa kaya viewing and funeral home ditan at bale na mangardan. Oh, you see? Nakiltan. Jabalo tayo at Kalasyaw is a business friendly municipality. Galidya, loob kidya, mannegosyo kidya. Kanyan, undarakal so business ditan, undarakal so negosyo ditan, tan mamura. Kasumpalabat ya inya tagida so bayaran nasaray bis ditan, real properties and arumnirad dan. Aya, gamanuntan wala ray singa violent reactions at tan, o negative reactions da. Imasa, natan nanuneng da ya arame ya tagay da inya tagay ya nasi singildaran bustitan uun lamut ed development na abitlan munisipalidad. Ipatuloy tayo tan tawalan tilay 30 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabwasan wajanire pakabat malalapot saray manangan tabay. Orly Navarro sa 88.1. Early in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC.
Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Alam niyo ba na ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan? Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rosalina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho pa. Early in the morning. 36 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuwasan, panangipatuloy na programa tayo. Early in the morning, kayo ba yun siya sa amigo yo sa kabusol na Saray Balasubas. Matatakot gobyerno tanjad sa syudad, inarubalit na Saray nalalamas tan mananisya katuan. Okay, reaction. Alamat ng uling. Marakip may lamisaan da, idol, tadi man ira siguro at silong nan meeting, impa under the table dalamet, kwan. Nako ha? Early in the morning. Under the table transaction siren. Hey, another reaction. Amay Laki Salayaw restaurant ditan di Venecia. Abayag, yagda pinagkatan na kuryente. Naayos tula mo. May problema kwan damat. Early in the morning. Naalaklay ka ba yun ni Baga? Laki Salayaw restaurant. Ay, may G-Prox. Dito na di Venecia Highway. May extension, di Venecia extension. Bayag mo yatwaman yagda pinagkatan na sa kuryente. Siguro wala remot so agta comply.
iran na dokumentos o papilitos. Yang gad ni-deliver tumot lalagi, iraraman suwa untan iran na kaukulan, apagkatan la na kuryente. Singasayay. Good morning mat, ditan bali na sampabyan. Diba? Wala tay balo ya ginawa niya public market da or nanti tawag dat satan ay balbalag ya klasin na edipisyutan, tindaan, pero halos anggapoy unloob ya mannegosyo. Akin kasi. Akin kasi. Teputan tipa. Si Mayor, si Vice Mayor Agbayani, respectively, sa nasawa, kare manuuli ditan. No, sa teputan nyo mo si Municipal Agriculturist Hugo Johnny Hugo Paraan, baba na tantura ditan. Baba na tantura, no akin. Siya magmamaliw ya white elephant itan. So, abitla ya market data niya, ang gapoy manu-occupy. Paano tumatay? Kung napapaira mo't lante, raratay negosyante, rarayaya, ukulan, locational clearance, interposing no objection, sararatan, suning clearance, then babangil. Marom, mantutungtong lara di man, restaurant, mangaldan. No, antumang bilbilang, there are 20,000 reasons ya pantutungtungan daditan o ipapalapag daditan. No arum, wala mo't iraramay aproban dan tampo, lagyan nengen. So, epekto environment. Nanyo te agawa, nanralira. Nanralira unang protestaray kabyangan nasaray residentes ditan barangay Palapad. Lapulantit apektadura satay poultry farm ditan. Ya, laut la na numamauran ay talagang maapangat. Ang banget numangka, kaibam lara may apangat. Ya mga ni damulare plato da, tawang mamut lara mga, hindi, mamuskitiro ka. Mamuskitiro ka, tapi ano, wag ka muna isubura rame apangat. Medyo kinatan. Impasarada, dakil. Suuntalan na problema. Temporary closure labat until naayos na sama yung owner na abitlan na poultry farm sa abitlan na problema. Basta babaklalantin meeting of the minds at sales ko o transaction or whatever dita niya akin pantutungtungan. Wala may meeting of the minds na ni-deliver lahat ay goods and services. May kilaman. Titawag to saman. Approve la. Iraratan without thinking gaano araratan at makaapekto at saray caliber environment abig laman na say totoo. Early in the morning. Katundakdakil itan, yan nagagaw-gawa. Malabalay, mampaalagay na hollow block kinto. Mampaalagay labat na hollow block ditan baraks bunuan. Manakis. Lima opisina. Dati ni stasyon ko, manakis di man. Mulmulag yan negosyo, paira punda. Early in the morning. Agday dan na permit until yung baga kaya mangipile ka na kaso di man arta kang kuntan tulad development no kung gagana la mo may negosyo kuntan sa kaya lugar at aliwan business friendly at ate gagimira wala mo't iray sa kaya munisipalidad may negosyante at mana-apply na permit to niya mampalagay na sa kaya ice plant sa local government agto inapruban tiri day permit di aga kapampalagay na ice plant tamanaya may mayor di man plano tumot suman negosyo sa may ice plant
katoy ng paalagay. Early in the morning. Sakita na munisipalidad, jadluyag na Pangasinantan. Wala mo tiratang kakabalag iran, hotels and restaurants siya. Dapat kumon, wala ada sa kay premier iran kinira, pasen. Agdari day permit, bagara man negosyo mo't ira. Wala untan niya negosyo da. So, nabaat. At ating agagimira. So, untalan progreso. At untan irang klasin rason. Early in the morning. Ya, pikon kunwari tamanaya pikunyari reasons. Early in the morning. Hey, wala mo kuno jay. May babali kasinlanang si Idi at Pati. Idol kunto iki mo may ipatalos mo maong ya singa Ruben Padilla style tapi natalusan na saray listeners tayo tano sikat-sikatila bat iraratan makapantatalusan tayo pero no jad arom agdalaan tatan Lorenzo. Early in the morning. Hey, agawad Eduardo RP sa kwanto agko maka-access at station nyo idol. Paano to'y gawaan? Nayari lad yaso message idol kwanto. Anak mo labat. Anak mo labat so DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan FB page tutan. Kagawad RP tan nabantayan mo akla. Nabantayan mo akla live stream. Okay? So, dakil at ate gagimira ta napundaran requisitos. I understand, jad arum siguro ditan bali na kalasyaw, siguro 1 week labat. Sa kisimbam labat yung mga ipra-process na sararatay dokumentum walala so untalan na permit mo. Pero ayay sa makapakalaw balot, ayay balag yung mulditan, walay gagawin to extension, unto di papalagay to hotel, I think, gimapulay construction, ang gapuni so permit. At sararatan. Although wala may ibabaga na engineer tigno, sa interdalabat ya permit at excavation. Excavation, mangkukut iraditan, wala permit da. Pero amay construction, piling, na sararamay titawag mo sararatan yan, duro ko iran na gawon dan singa foundation, ang gapoy permit tutan. Luckily, titawag to saya. Coincidentally, apektado, coincidence, apektado iraramay residente ditan, kanyan nanreklamo ra, reya kabiyangan na residente, sinreklamo dat barangay. Si barangay, impasabi, sangguni ang bayan through Chairman, Committee on Infrastructure, Councilor Manny Datwin. Kanyan impatawag, municipal engineer, tatuputan na anto status na satay abitlaya, ipapaalagay ya building ditan. Manaya, pimaway, ang gapo so building permit. Ang gapo so building permit. Paluri mo tayo mga kanapilute o file drive ditanay. Usar mo rama, boom, kanton taray, ungkalaw amin, sudalin, nang crack, siraramay, kaabungan da. Kanyan nan reklamo ra. So, akin danatan, alukasan niya ang pumanayay, permit na satan niya bitlang construction. Early in the morning. Kanyan, nung tumbok, session, ipapatawag sa management na bitlan mall, tapyano teputan damot, no araya kasi, nan comply lara at sararatay requirements. Agdamot irasiblutan Agdamot irasiblutan, agdamot iraratan na baatan, ang gapoy obstruction na sare progress ditan. Kanyan amay-amay lanti, sunigiusyon uulad tan. Ta business friendly,
swabitlan local government at pangidaulo ni Mayor Patrick Karamat. Gabay tutan, makapan produce na income, makapan generate na income, tan sa employment. Didakdakal so natulungan da. Unless balot, unless comply at sararatay requirements. Nagaong comply, siyempre, mang-issue na cease and desist order, tutay patuloy sa Abitlan Construction. On the ground siya araya at agto ng comply at sararatay requirements. Tano, si Mulmet at nang comply at sararatay requirements at agtumot na ala, iraraya ya pangkaukulan at satay negosyo to, ipailandamat na kaso at arta, di ba? Ipailandamat na kaso at artatan. Kanyan aaralan ta namin. Natan, say antayo taya say kabyangan na Land Bank of the Philippines at manu-offer natan at LGU Kalasyaw na say loan. Anta to kasi duga marakip sa pamalakad at walay kapasidad ya mambayar sa munisipyo kanyan say bangko la mismo so una asingger ya mangiyo offer na sararatan ya abitlaran loan for sararatay projects. Ya araratan niya projects at income generating projects ya sikatutan so man offset sikatuya sumambayar at sa may loan. Kanyan agtumatam basta-basta balot graben sa oportunidad hanggang manuntan yasay opportunity nak once nagmutan na graben mo't sayang pero pan-aralan datan wala nira natan ad panaaral satan sa idalan to ad public hearing itawag to itan ad saray residence tapiano na ekalman atati gagimira so agam-agam der may si Karen apiktuan ya itagay subis talapod sa may loan andi asumpala yan itagay may buwis during the term of Mayor Kevin Macanlalay at inapproban itan ya revenue increase ya natan at pimagsak at liderato ng Mayor Patrick Karamat i-implement tumut itan ya dimmalan itan at saray series na public hearing, committee hearing tan aron nira. Singasatan natan atay loan ya i-offer na sa Land Bank. Idalandatan at public hearing. Ipaliwawada ang turaratan niya proyekto. Tapiano ag kayo man aburido ya aga ipataw at si kayuran negosyante taxpayers irarata niya bitlaran loan no againgan may proyekto ya gawon ya si kato mismo so self-liquidating project kita niya mambayar at abitla iya loan. Early in the morning. Singat sa tindaan, tani sa tindaan datan, nap nula, may suulad ta niya, malalapot arumabaloy, Malasiki, San Carlos, Bayambang, awitun dararatan, so produkto da, malapod uma, ilako datan, edabali na Kalasyaw, singa agaw na Lunes tan Huwebes mo, sutinja datan. Kanyan no nap nula, ay panginamulad arum lamot ay, kanyan, kailangan sa expansion na sa market. Sa market is income generating project. Wala mo't ni may pigaran na dalin ni ditan. Wala ni amoy, 2 hektaryan dalin ditan. Bali na Kalasyaw, ya government kinitan property. Ya idle. Katon nayaritan, ya developan. Nayarin manggawara, nasararatay, pay parking terminal o income generating project. Sikatutan so mambayar at sarara may loan. Whatever project ya gabaydan
ikinditan, idalandan amin itan, at public hearing with the support na sangguni ang bayan. Tagganagawan ita na tatay gagimira na mayor no angga po suuntalan suporta na sangguni ang bayan. At sang kanang ng timot sa unity daditan. Early in the morning. Tan say Kalasyaw is in good hands under the able leadership ng Mayor Patrick Karama. Kanya nagpo gyula pangkalawan maya award of recognition siya na naawat to good financial housekeeping. May good seal of good local governance. Walad si kara namin niraratan. Tan arum nira. May babagak lalanti. Saray negosyante so una asing girla. Saray bangko, are financial institution, si karala so una asing girya mangiyo offer. Ta potensyal wala potensyal at ate gagimira na satay bali na Kalasyaw. Kanyan sa iyagawon dalamod ditan, manggawara na satay comprehensive land use plan daditan tapi sa expansion na sa negosyo ararate watan irang bakantin lutin na yarin na convert from agricultural into a commercial at ating gagimira. Early in the morning. Ano sa may premise ko nun naman, may sakaya amigo tayo, yan negosyante. I-transfer ko la sa office address ko kanto di Tanad Valley na Kalasyaw. Mabli dya. Kanto mabli. Nung bilang mambabayar ak dyan sa rayamin, yan negosyo ka 500,000, mambayar ak labat di man ng mga 2 to 300,000. Akamino sa Klaydwara o Talura. Yan ayari nin si katutan si patulog ko arum niran negosyo kanto. Early in the morning. So dakal ireya na yarin negosyon gawon at ate gagimira. Kanya nananang yung mambubum. Baloy na Kalasyaw. Una aligwas. Lapod wadtan at ate gagimira. Parad arangkada tan asinso na Kalasyaw. Early in the morning. Patak. 5 minutos. Kasumpalan na o anti siya man alas 8 ada kabwasan. Aray viewers tayo, tan listeners tayo. Siyempre, watan si Kagawad Joel de la Cruz. Tan ada malimga sa market. Si Leto Ranges ditan Macador, si Ryan Andaya ditan met Kalasyaw tan si Sergeant Esteves and condolence manaya pamilya ng paring Roland Chua, si Boss Roland, si mother to at watan niya arulan o lalamayan ditan at Garden of Eden. Andilad bilay so mother ng Boss Roland Chua, watan at Garden of Eden. Cesar Patani, Rolando Patani, Ariel Maburabura Mayula, tan aramay millionaires ditan Robinson Mall. Okay. Ya lawas mandiringil met at saraya na programa tayo. Sa reviewers tayo, Manong Beno Villanos, Agustin Perez, si Emperor Buds Vidal, Jamie Torrio, si amigo Dr. Erenio Velasquez, no wala rin sakit na sararatay bagyo, sapatos yo, narasan ira, kasangiraratan, awit yo, klinika ng Dr. Erenio Velasquez. Leo Rosario, Waldo Baruso, mampakasil ka parikoy, si Lawrence Gonzales, si Master Sarlo Gonzales, Cristina Kabugaw Ocampo,
Engineer Rodolfo Dion, si Madam Dina Pereira, Belma Munar, Gigi Gamboa, Benedict De Oro Dumayas, Lynn Coronel, Servando Palma, Ma'am Jinky Alagadan, si Lalen Velasquez, ditan at Japan. Kumusta? Walay maksila yagyag dalamot ditan at Japan. Kumun at walakad safe yakipapasen. Si Renato Hobillanos, Alex Centeno Rosal, Jima Sibayan Busto, Cecilia Murante, Ati Cha, ditan at Palapad, Sampabian. Okay. Sabi rito, maulang umaga, baha na naman dyan sa Dagupan. Oo, di ko na na-discuss yan. Bukas, discuss natin yan, yung ano ang epekto ng traffic sa ekonomiya at enerhiya. Si Flora Mendoza, Teresa Cornel, Fernando Espinosa, si Samuel Silvia, yamaksil ko no'y radyo da, kinabuasan niya mandiringal ditan, bali na mga dan. Napulyon nating lahat, napulyon ko, Engineer O.G. Cornel Bentinilla, si Jolens Antipolo, tansaratay kabyangan kuno na tuda, ditan Poblacion Weste, aray Anos Labat Association, ditan Barangay Salapingaw, yadada uluan, na boss Palang, tan si Palang de Guzman, tan si Kagawad Erickson de Guzman, Tonyo Bautista, Tinti Fernandez, Jimmy Benitez, Chief Jose Bautista, Marvin Bautista Reyes, tan si Bong Aguado. Greetings malala po at kinan Colonel Boboy Kukya. Si Yong Regidor na Intramuros, Dagupan City. Len Coronel Maxi Soles, Raul Castaño ditan at Arellano, Prapi. Jojo Bauson, Balong Minerva Cruz. Si Roger de la Cruz, hindi lang pang-sports, pang barangay pa. Kaiba to man at ati gagimiray angat sa barangay kwanda. Talaranan nyo lang sa programa na Liknaay Baloy ng RJ Jimenez. Kantabay ko at technical side si Jael Franz Kayabyab. Sa amigo yo, your one and only in the morning, just agina po. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat. Son, ang puta-putang Iran